Poli Africa wa vulavula namuntlha ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kasi ke yin'wana ndakaleswi Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. So mingisero Munghana Lonene FM leswi vula swona mingisero me i ku ri namuntlha eka Africa wa vulavula xin'wana lexi nga ta languta xona i timhaka ta vugevenga lebyi nge byi le ku endlekeni hala ndzelekaneni wa Afrika-Dzonga na Mozambique hi timhaka ta ku yiviwa na ku ngungumerisiwa ka timovha leswiwani swi va kona hikuva vanhlangano va vahaxi wa Afrika-Dzonga va le ku vikeni sweswi ka mahungu leswaku ku na muaki wa tiko ra Mozambique a nga khomiwa ePitori hikokwalaho ka ku tlhakisa movha hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo vula ntsena ku kumbexani ku nga va ku ri na mintlhontlho nhlamulo mavasa ta hi pfuna ku kuma xifaniso xolexo xa hi laha ku a nga vika kona leswi vaaki va vulaka so hi ta twana va xiphorisa ku vo va ri yini na maphorisa ku vo va ri yini loko swi kha hi languta ka timhaka leti ta ku ngungumerisiwa ka timovha hi ndlela leyo un'wana kha a vula ku ongeti ku langutiwe ngopfu ndilikani wa Beitbridge ka timhaka ta ku ngungumerisiwa na ku fambisiwa ka swilo swo ka swi nga ri enawini Afrika-Dzonga ku rivariwa hi leswi nge le ku endlekeni hi hala a Libombo hi ndlela yaleyo se i timhaka leti nga ta va kha hi ti languta namuntlha nhlekani lowu ka Munghana Lonene FM 0860002543 ka hisa le ku tengiweni ka nandzu wa Senzo Meyiwa ka hisa ku le ku teni mahungu yo hambanahambana n'wina mi ri yini ke hi ndlela yaleyo va phephahungu ra Sunday World a va kha va vika hi swiviko va hehla leswaku va kume hungu leri ri humaku ka nhlengeletano laha yi ri koho ya vandla ra African National Congress hi nomo wa president ri vulavulaka hi timhaka ta hi laha vateki va mahungu va nga languteki timhaka leti ti khumbaka vandla ra African National Congress va Sunday World va vulaka tano hi ndlela yaleyo se u ri yini timhaka totoleto matitwelo ya we ka mhaka yaleyo ku nga va ku ri yi wahi ke kasi ke yin'wana mhaka hi yaleyi hi vulavulaka hi yona namuntlha sikunkulu kusuka le Eastern Cape laha ku tlangeriwaka makumembirhi wa malembe endzhaku ka loko ku tumbuluxiwe leswi va swi vitanaka EPWP Extended Public Works Program hi ndlela leyo van'wana va vulavula hi ku mintirho hi mintirho hi leswi ya khale a va ku swa dyandza hi leswi swa ku ve va lava ku teka vanhu lava va humaka mindyangu leyi nga swela va ringeta ku lwisana na timhaka ta vusweti hi hala tlhelo va kha va va nyika ntokoto wo karhi vuswikoti byo karhi lebyi va nga ta ku loko se va hetile va huma va ya va ya byi tirhisa ku tiyimela ha voxe se we uri yini ke 0860002543 dokotela Mgwena Maluleke ta bula na vona loko vi ya ka nhlokomhaka ta mahungu tlhe hi bula na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo nomo wa tatana Elijah Mhlanga hi bula na vona halaya ivi hi kota ku twa ku mi angulamo ku yini na n'we ka 0860002543 na le ya vadyondzisi hi ndlela leyi na n'we mi tani mi vadyondzisi mi nge le ku tirheni swikolweni himpela mi le ku tirheni hansi ka ntshikelelo kokwalaho ka nkayivelo wa vadyondzisi ke loku vulavuriwa hi timhaka ta ku tlula kwalomu ya ka 30 wa magidi ya tiposo ta vadyondzisi a ti se pfariwa swoswo leswi na koho xivangelo ku nga va ku ri yini loko ni pfuka namuntlha ni kume hungu ri suka mi ta tsundzuka hi ve na nongonoko wun'wana kwala ka Afrika wa vulavula siku rin'wana muyingiseri a nghenako ku na tliliniki yin'wana mukhanselara le ku yi tisuseni a yi nge hevi kona a ku tshayiwe mukhanselara Gumede loko ni nga hoxisi ku yile ku sukeni a va yi xavisiwile hi veka nongonoko wolo twana hungu ve ri namuntlha le Adam Freeze le ku va na ku nyikela mukontraktara ku tisiwa ka mukontraktara leswaku a ta sungula ku akiwa ka tliliniki liya leyi khumbaka na MEC Sasekani Manzini tanihi MEC wa timhaka ta rihanyo eMpumalanga ni ta vutisa muhumelerisi kumbexana hi nga va vulavula na vumundzuku hi twa ku tliliniki leyi yi languteriwa ku ya hela rini na vo Gumede kumbexana na vo hi ta vulavula na vo mundzuku hi twa ku swi fambe njhani himpela mukontraktara u sungurile ku ndliwile leswi ve nge se ku xikombiso xa kahle xa ku sunguriwa timhaka ta ku akiwa ka tliliniki ka ndhawu leyi ya le Dumfries ke n'wina tanihi vaaki mi le ku swi voneni sweswi hi vulavulaka hi swona ke hi le ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 hi mhaka hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula xitlhangoma hi loyi inhlekani Ahe Khalanga Mofokeng
a ni ku mi ta miyela loko a mi lo miyela ni ta vheni ni mi hleketelela hi pfukile hi ngo vona hayi hi hlayisekile swinene Khalanga. na khetsa swinene buti wa mina mi ri yini Vona Khalanga a ni lava ku vulavulanyana hi n'wanyani lani hi ku loko mo langutisa minkarhi yo tala ku na swo tala leswi mi kumaka loko hi byeriwa swona we don't take time to critically engage leswiya swa ku hi tivutisa swivutiso leswi nga fanela ni lava ku ta mi nyika xikombiso hi vumbiwa bya tiko ra hina ku minkarhi yo tala loko mo yingisela Khalanga ha byeriwa leswaku vumbiwa bya South Africa is one of the best if not the best hi misava hinkwayo kambe a hi kumeki hi karhi hi vutisa ku loko vumbiwa lebya hina ku ri ku i ntiyiso ku hi byona lebyi byi nga bya xiyimo xa le henhla laha misaveni hinkwayo hikokwalaho ka yini matiko ya misava ya kumeka ya nga ri ku kopeleni kumbe ku duplicata va kumeka va endla leswi vumbiwa bya hina byi vulaka swoho matikweni ma vona but yaleyo a hi leyi a ni lava ku tlhokovetela ngopfu yona Khalanga a ni lava ku focusa ngopfu ka section 9 ya constitution na le ya section 47 leyi nga va ka hoyi mavhiki lama hi humaka ka wona hi mhaka ya candidature ya khale ka president Jacob Zuma kambe focus ya mina a ku nge vi vona nkulukumba Zuma yo la ku vala in general terms ku loko mo langutisa section 47 subsection 1E yi vulavula hi ku munhu loyi a faneleke a va muyimela ku langwa kumbe munhu loyi a kumekaku a fanele a nghena le ka National Assembly le ka huvo ya ku endla milawu i munhu loyi a faneleke a tikuma a nga vangi a gweviwa ku hundza 12 wa tin'hweti ku ri hava option ya ku hakela fine kambe loko mi langutisa section ya especially this particular clause ya le ya section 1E problem leyi ni kumaka hi yona Khalanga i ku hi ku ya hi leswi yi nga tshamisa xiswona munhu loyi a nga na criminal record a nga tikuma a va membara ya National Assembly a hetelela a va president kambe munhu njhe Khalanga wo fana na mina loko se no tikuma ni ri na criminal record a ni pfumeleriwi ku ni nga va nese kumbe thicara kumbe swin'wanyana so swi hi vuyisa ngopfu laha ka ku vanhu lava endlaku milawu the political elite va kumeka ngopfu Khalanga va endla milawu leyi yi protectaku ngopfu vona tani hina vaakatiko hi nga ti-ordinary citizens ta tiko ra Afrika-Dzonga hi ku ni nga tlhela ni nyika xikombiso kumbexani mi nga se ni nyika xikombiso yi khomeni kwalano hi ku ku na ruling leyi nga va koho yi vulavulaka hi sweswo swa ti-criminal record kambe ni ta vuya ka n'wina endzhaku leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ente yesu mingiselo munghana lona FM hi rito ka lava ri pfumalaka hi yo mhaka hi ri kwala hi ku tisela nongonoko wolowo sweswi a hetiseni ku na ruling leyi nga va koho leyi vulavulaka hi timhaka ta ti-criminal record ku vathori ku na swin'wana va fanele ku swi languta ku langutiwa ku criminal record swi helela kwalano kambe mi nga ya mahlweni Khalanga ruling ya leyi ni yi vulaka na mina yi vonini ka tin'wanyana ta ti-platforms ta ku hangalasa mahungu kambe leyi ni ringeta ku yi kombisa la Khalanga i ku you can imagine ku vanhu lava faneleke va va timembara ta palamende i vanhu lava ntirho va vona ku endla milawu leriya ra ku the bar should be set very high ka vanhu vo fana valava kambe loko mi langutisa mi byeriwa hi leya calling off period ya 5 years ya ku okay loko munhu o tikuma a kume sentence ya ku hundza 12 months without an option of a fine after 5 years wa pfumeleriwa ku va a vuya a ya va xirho xa palamende kambe munhu njhe Khalanga i fane i yima vo ma 10 years ku va criminal record ya wena yi expandiwa kambe ka lava endlaku milawu ya hina Khalanga a swi hi yona ndlela yaleyo se swi hi vuyisa ngopfu ka va lava theorizaku around these issues va kombisaku ku the political elite va kumeka va endla milawu leyi yi langutekaku onge yi sirhelela ngopfu vona than vaakatiko ku you take for an example Khalanga mhaka leyi ya vanhu lava va nga kumeka va violata milawu leya ya COVID-19 leya ku na vanhu Khalanga sweswiwa mina n'wi hi nga ku vulavuleni va nga na ti-criminal records ta ku va va violate ti-lockdown regulations kambe you ask yourself ku andhaka loko ku spendiwe more than 1 billion eka commission leya ya Zondo hi vanhu lava va nga endla vukungundzwana byin'wanyana bya matimba ngopfu Khalanga a swi za ku va na conviction na yin'we nte ya vanhu lava nga endla vugevenga bya serious ngopfu Khalanga so the point I'm making i ku loko mo langutisa the way milawu ya tiko ra hina yi endlisiwaku so leswiya swa ku
hi nga byeriwa yaleya ku we are all equal before the law kambe in practical terms loko mi langutisa Khalanga a swi yona ndlela yaleyo xin'wana xikombiso xo hetelela Khalanga ni nge se huma langutisani khale ka xirho xa palamende Mangosuthu Buthelezi loko va ta hundza misaveni a va ha ri xirho xa palamende at 95 years of age mantisisi munhu waloye contribution ya yena ku va ku ri yini ngopfungopfu kwalaha palamende ku va ku ri experience Khalanga experience ya mukhalabye wa 95 years a ya ha laveki yaleyo ni vula ku malembe lama a va ri na hosi a ma hundzi hi kwalomu ya ka vo 35 years ka the normal retirement age leyi nga kona la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe hikuva van'watipolitiki lava nga koho le palamende va swi tiva ku na vona va la ku ta khegula na mukhalabye va za va khomelela tinhonga va nghena le palamende va ri ka hosi malembe lama khale Mangosuthu Buthelezi va nga hundza va ri ka hosi so milawu leyi loko mi yi langutisa swi hi vuyisa kwalaha ka ku yindziwa hi ndlela leyaku yi fane yi benefita ngopfu vona the political elite tani bazi na tani hi vaakatiko va ordinary Khalanga hi point leyi a nga ku endlisa yona ni khensile swinene muyingiseri wa mina ni khensile swinene siku ra n'wina ri vile rinene a ni ri khensile swinene muyingiseri wa mina fambisa sweswo swi hi lava va lo vo tala a hi amukeleni un'wana hi twa ku ye i ri yini nhleka ihlekani mkhulu mfukini hi pfukile mkwena hi pfukini man mi ngo twala nga ri mitsanini ni tsane ngopfu man ni tsanini nandu you know a ni lava ku xava makhavichi man a ni dyi miroho mara I think more especially hina hi yingiselaku nongonoko ka Munghana Lonene wo fana na lowu wu nga ngeteleliwa karhi lowu kandziyaku swikun'wana swa le makumu ngopfungopfu ka van'watipolitiki na van'wamabindzu hi fane loko hi twa leswi number 1 ya country yi nga swi vula in a political platform hi va na no swi vula no mi kombisa seketelo swi nge se moxeka I'm very disappointed hi leswi nga vulavuriwa hi kulukumba Cyril Ramaphosa ka NWC leswi Sunday Times mi nga swi khumbanyana maybe n'wina mi ku mi swi hlaya kunene ni yi twini audio liya hi nomu wa vona va ngo and a ni lava ku yi hlamuseta maybe hi Xichangana at least mi kota ku yi twisisa kulukumba Cyril Ramaphosa ka audio liya va ri leswi nge le ku humeleleni vahaxi va mahungu ka ti-TV na minongonoko ya leyo fana na hina wa Afrika wo vulavula loko mo cheka loko ndzi zani vala ni dasa ni ku la kongomisa ka Afrika wo vulavula loko mo cheka minongonoko ya ka Munghana Lonene lava hlayaka mahungu na tinhlokomhaka ta mahungu va kumeka kha va hlaya maybe xilo xin'we ka provincial or national loko yingisela ligwalagwala mahungu ma 1 o'clock ta ma kha ma fana na Munghana Lonene mara leswi n'wina mi swi vulavulaku you are the only person na muhumelerisi wa n'wina ka xitichi lexi mi vulavulaka swo hambana na lavan'wana ende swi va swi kongomise ka van'watipolitiki kulukumba Cyril Ramaphosa va ri vo n'wina a mi le ku tlangeni ka role yo kahle yo kombeta or ku seketela ANC question leyi nga na yona i ku a mi fane mi endla yini ende leswi xi vavisaku i ku va ri vo n'wina mi fane mi langutisiwa and ku fane ku diliwa na vanhu vo fana na vo n'wina and ku na vanhu lava se va nga rhumiwa ku ya va ya va langutisa ku how are they going to deal na vanhu lava va nga negative and you are not negative loko mati ma nga huma giyana mahumi i mani a rhangelaku is an ANC government mi ngeti mi ta yi veka hi ndlela yin'wana mara lava nge le ka empower lava fane va mi protecta va mi vona kha mi endla swa rona an ali ku ari ka political platform na loko ku raise one on the floor ka that NWC but pack mara a fana n'wi but you can't say that swi vula ku na swin'wana va nge le ku swi endleni fight lungisa but he is the one saying comrade must go back
and kumbe watch the space. kumbe hi mhaka ku so ku fika sweswi i leaked audio kumbexana hi vona kumbexana i artificial intelligence. Let's not go there. Engazama ku justify, because the more we justify plus space swo va nghena. Loko hi zama ku justify plus space swo va nghena and va ta mosha, because we are towards the election. And you know what he's going to do? Loko ku va ta rhuma vanhu from ka ti-ANC members na union va ta langutisa. Loko ve i munghana lonene ka NEC kuya provisional chairperson kuya na provisional secretary wa ANC va xi tiva xichangana no na a va xi tivi. Loko va vuya va ta lava munhu la tivaka Xitsonga a yingiselaka a nongonoko Afrika wa vulavula. Ku ri Pat Khalanga na mufambisi wa yena ve le ku endleni leswi sapotaka ANC na. Loko ve a va endli va ta landza murhangeri wa xitichi. So now that's why we finally ba endlisela mahungu lama na Mandros Botpet. This president va nga swi vula swi le kusuhani swi nga endleka Mandros va contactiwa very soon, and she has to stand firm. It never mind ku swi nga endleka ku na lava nga va approach loko ve that position a yi pfulekini va ku apply will support you. Hina van'wana hi believe va ku va fiki lava nga fika kona a va deserve and va eka interviews famba kahle. Ku hava munhu loyi a nga va endlela favor, and she has to stand firm because they will come after her kha va lava nongonoko walowo. Va kona van'wana tipolitiki lava twaku xichangana va nga ta deployiwa to come and listen nongonoko lowu. So then va ta nyika a directive through mufambisi wa xitiri. Se loko vonika directives vula ku mufambisi wa directive leyi mi vulaka yona ku ngo va ya ku yini ya ku hi nga handle Afrika wa vulavula. Se hi ta mi twa kha mi ta na tinhlakomhaka tin'wana leti nga ha pfuneki vaakatiko. Hi ku tinhlakomhaka leti pfukaka vaakatiko sweswi hi leti ti fambisana na vona van'wana tipolitiki. Van'wana tipolitiki i vomani laha hi vulavulaka hi vona va fambisaka administration ya hina ya ANC from number 1 hi nomo wa yena. Uri are playing big role to this campaign ANC, and you must deal with. Nyametri. So, hinge miyeli loko yi ri so. And loko ho mitwa Botpet, se mi tsaku nyamati hi nga mitwi ku mirini, hi ta va na problem. Nyametri. Kambe ka hina minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. hi leswi hi nga ta haxisa swona, hi leswi hi haxisaka swona. A ni tshembi ku hi ta fika laha hi nga ta cinca, kambe hambiswiritano a hi tweni ku mahungu ya misava awura ya n'we ya ta va ya yimise ku yini. A hi amukeleni muhaxo kambe namuntlha ni va voni mani ya kamba ku na mani laha. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM makomandla leti ri la ku vulavula hi timhaka ta dyondzo laha. Timhaka ta dyondzo ku na swiviko loko holobye wa dyondzo ya masungulo a hlamula xivutiso hi ku tsala aka huvo yo endla milawu vhiki leri nga hundza a vulavula hi timhaka ta ku kolomo ya ka 31 wa magidi ya tiposo ta vadyondzisi a si pfariwa tiko hinkwaro. Se xivutiso ku va ku loko swi nga si pfariwa xiphiqo ku va ku ri yini hikokwalaho ti nga si pfariwa ku vi swivandla leswi swi koho hi ndlela yaleyo. Se i mhaka leyi nge te hi la ku bula na tatana Elijah Mhlanga va ha ri ka nhlengeletano yin'wana lava nga ta huma nga ri khale hi bula na vona, kasi van'wana lava nga ta va hi bula na vona i dokodela Mugwena Maluleke lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona hi langute ngopfu ka timhaka toleto hi twa ku va hlangana na yini vo tanihi vadyondzisi. Ni ta tsundzuka ku dokodela Mugwena Maluleke va suka ka nhlangano wa vadyondzisi wa the South African Democratic Teachers Union SAT2. Se hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka lowu na ko xi khumba njhani lava va nge le ku tirheni ka nkarhi wa sweswi, na ko ku na vadyondzisi lava mi va tivaka va nga ri ku na ntirho ke hi ndlela yaleyo. Hi ku swa endleka mi kuma ku na vadyondzisi vo hi voxe a va kona hambileswi mavhiki mambirhi yanharhu laya nga hundza a hi bula na un'wana a kombisa timhaka ta ku matholele swi ku yini na sweswi ya swi cincini.
swi kotile ku endla ku swi cinca ku hume na sekhula ni nga yi vona na mehe yi komba ku mi nga endli leswa swa ti-placement vana a va navetisiwi va endla swikombelo va interviewiwa hi ndlela yaleyo se hi yo mhaka leyi nga ka yona eka nhlekani lowu hi lava ku tatwa na le ka wehe tanihi mutswari hi lava ku tatwa na wehe tanihi mudyondzisi hi ndlela yaleyo ku wehe u ri yini loko xiyimo xi te tani 0860 002 543 hi ndlela yaleyo loko na ha rindzele ku u fika la riqinghweni la lexiwani kumbexana ku ngo va xitiviso va ndzawulo ya timhaka ta rihanyo na vo va vulavule hi swin'wana swi va khumbaka kambe ku va khumba hi yini va ndzawulo ya rihanyo ni ta ku byela a hi kumeni muyingiseri wo sungula hi loyi nhleka hi maamukeleli ka Munghana Lonene FM nhleka Elegante. a papa Mfukile buset. hi pfukile hi ngo vona papa Mfukile loko swi veka ku ni ku xikala vito. Ni na n'wana mana a ri la TUT. Endle 2 years a endle for agriculture resource hari lexi. Se endile 2 years le ravi 3 a va n'wi allocate ka helo ku ri a endla ti-practical ko hi mhaka ku a nga ngheni hi NSFAS a n'wi hakelela cash. Se a yi tivisa ku swi dile kwalano makumu a nge hetisi inani leya yena a nge graduate kumbe njhani swi manje mhaka laha va nghenaku va nga nghena hi NSFAS va va nyikile swikolo leswi va fanele ku va ya endla ti-practical ko ene loko a fonela na vo va ta va vula va ku ne haleni hi nga koho va ha lava vanhu va kayivela vanhu manharhu kumbe mune se ku a wu nga ngheni NSFAS a tivisa ku u tata njhani kambe n'wina mi endle yini papa se lava lavile le mapurasini a yi ku kumi swa ku ta n'wi yisa ku ri a ya endla ti-practical kwini a hetisa dyondzo ta yena kambe a ni ri ma ku tiva ku a dyondza kwihi a dyondza ePitori TUT se mi yile mi ya vutisa ku hikokwalaho ka yini xiyimo xi te tani a yangi hi yo mhaka leyi a mi fanele mi sungule koho kwalaho mi sungula kwalaho fane hi driver ya kwale straight ina kumbe mi khandziya thekisi kumbe basi mi fane mi a ni nga ni byela van'wani a Giyani hi Musumbhunuku va tile na vo va kha va ku a hi kombela mi hi pfuna se ni ri ni mi pfuna hi yini va ku no va vaviseke ntirhweni a va kumangi nchumu se ni ku mi yile ntirhweni wa koho ku ya lavisisa ku hikokwalaho ka yini va vaviseke ntirhweni va nga kumi nchumu na va ku a hi yangi se mina se hina hi ta mi pfuna njhani mi nga yangi a ni hina hi pfuna loko ku ri na xiphiqo sweswi phela ku sweswiwani hi mhaka ku n'we ku na swin'wana mi nga swi tiveki a hi se vona xiphiqo lexi a mi fanele mi endla xona a ku ri sweswo ku n'wina mi ya yunivhesiti sweswi mi nga n'wi yisisa swona loko a ya endla ri lembe ro sungula mi fika mi vutisa ku program leyiwani yi endlisa ku yini va ta mi byela alright khensile papa cancer 0860 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ta ri teka riqingho rero ya mahlweni ka 0860 002 un'wana ni rhumela hungula i ri khalanga mitlanga ngo swi navetisi swi hetela swi mi hetela nkarhi njha a ni swi na kumbe ni mani mi yela 0860 002 ta vuya na ri teka riqingho rero ni andaka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ku nga ri khale ta va kha hi bula na dokodela Mugwena Maluleke kambe ke un'wana n'winyiseri loyi i nhlekani ku na munhu laha 0860 002 khomenkaye timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we ka Munghana Lonene FM makomba ndlela timhaka ta vudyondzisi ta hlupha hi ku hi laha rixaka rin'wana na rin'wana ri akiwaka kusuka koho se swi vulaka ku hi va hi ri na ku langutela kukulu ka leswaku ku ta va ka ku tirhiwa hi matimba hi ku hiteka ku vona leswaku vadyondzisi va va ri voho naswona vadyondzisi va fikelela ku va va endla leswaku dyondzo yi va ya xiyimo hi ndlela hi yoleyo 0860 002 543 nomboro yaleyo kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 loko na ha rindzele un'wana muyingiseri ma ni ku byela ku na va ndhawu ya rihanyo va na xitiviso xin'wana va nga xi hundzisa
navo va ngeri va kombela ka n'we mi nga va kumbexani mi ri na varhandziwa lava mi nga swi tiveki ku va le kwihi ko va hi ku la mi ya kuma ya va kamba koho a hi ndhawu ya kahle hi ku hi le timoxari va ri ku na ku tlula 2,000 wa vaaki lava va nga timoxari ta mfumo va nga ri ku kuteriweni hi maxaka na varhandziwa va vona na swi tiva leswi a swi olovi ku mi sungula ku hi practical hi nga swi n'wi vona a hi n'wi swi tivi ku le kwihi swantswa ya a swi olovi hikuva ku na munhu loyi a tsakelaka ku vona murhandziwa ya fambile kambe xiphiqo lexi va nge va langutani na xona ku tlula 2,000 wa mintsumbu leyi nga koho timoxari ta mfumo yi nga ri ku ku landziweni hi maxaka na varhandziwa va filava se a hi tivi kumbexani na n'we mi nga hetela mi teka xiboho ku ri ku swa mikhumba leswi ni vulavulaka hi swona mi ya lavalava matlhelo ya lamaya a hi tivi ku hetelela ku fika nkarhi laha mfumo wu teka xiboho xa ku va wa hisa tindlwini ta vona to hetelela tetiya to ka ti nga tiveki ku i va mani hi ndlela yoleyo 0860002543 ku na n'wana mi yingisela nhlekani khalanga mi ta hi chavisa loko mi vulavula hi mhaka leyi mako hetaku hi vulavula ni yi twile kwala xikarhi ka vhiki pfukani hi twa ka aye papa a ni tiva ni munhu wo tlatlaruka mara hi ntshova matimba yaleyo mara mo ni nghena ka dyondzo ya loko mo languta khalanga swilo leswi fambisaka swona tikweni ra hina ni ta sungula le henhla ka timhaka ta mphakelo wa timali ya loko ku laveka mali yo endla mati yo ndzinga ku hi loko i lava ku tsonga ngati a ribyeni namuntlha hi vulavula hi dyondzo swa tsotsomba ku lava ku endliwa mapatu swa tsotsomba a hi ri mfumo wu na mali hinkwayo kambe a hi teni ka dyondzo hi hlamusela leswaku loko ho za hi tsandzeka ku endla masungulo kumbe foundation ku nga ku tiyisisa ku dyondzo ya hina yi va ya xiyimo xa le henhla xi nga va xi ri xin'wana xi nga ngetelaka ka leswaku loko vana va huma exikolweni mi kumaka ku ri a va tekeriwi nhlokweni hi mhaka ya nkoka wa kona kumbe quality kambe quality yin'wana yi lava ti-experts mina ni ta vulavula hi ku switandzhaku swa ku va dyondzo yi va na ntlhontlho va kuve ku xota mathicara loko ni tsundzuka a ni fanele amburi ni ve thiza khalanga na va Bigmos hi fambile ya tivumbeni yo fika ni tsutsuma mi fanele mi rindza vhiki hinkwaro va ka n'wi tekiwile n'wa mi tekiwangi a ni mixisi se mi drop out ya le tivumbeni hayi pfuleriwa ku lava ku admitiwa mi leswi ni nge swi koti swo gova leswi okay loko ni languta ku a ni fanele ni ri teacher hi nkarhi walowo a swi languteka onge mathicara ku nga ri khale va ta va ri hava mintirho ku n'wana na n'wana loyi a nga pasa matriki a va frustrated a nge se kuma admission yi tsutsumela hoxani kumbe tivumbeni kumbe kwihi ne le va Soweto College kambe lexi na ku hlamusela xona hi vuenti hileswaku sweswi i ku ri le ku andeni swikolo swa xota ni kuma ku no ni tala ku nyika mayeke primary school as an example ku ri loko etiya nchavano o pfuka a nge na feki xa ha tshamisi sweswiya mara a hi teni hala ka mathicara ku vana lava hileswaku mathicara loko va ku teachers very well teachers day ku na mathicara lava hi nga dyondza ku va tlula mara hi mhaka ku i foundation ya mina loko ni hlangana na vona ni fika ni ku avuxeni hikuva hi vona va nga ni aka mara ku ya mahlweni a va fanelanga va aka khalanga na mina lavan'wani va ta ku hi le ndzhaku na tlokwa NSFAS na yona yi ta na switori hina hi ngheni hi Texas le a Teslopo ni yi kuma 1,250 ni hakeli xikweleti xikulu kambe a hi yini mahlweni hi ku loko hi ri ndzeni ka dyondzo mfumo a wu fanele ku tiyimisela a ni ra wu tiyimiseli ku za mi yi veka yi va nhlokomhaka leswaku loko za ku va na nhlokomhaka khalanga make no mistake ku na timhaka ti fanele ti vulavuriwa hi tona handle ka ku tseketselana kambe loko hi vulavula swi fikala ingaku a swi twani hi boheka ku tseketsela ende a swi nandzihi ku tseketsela mfumo a ni vulavuli hi ANC mara mfumo lowu ku tirhelaka kumbe lowu ku feedaku la ku tisiwa kahle ku ni nga jikeriwa la ku va ku vi seketela ANC a ni chavi ku yi seketela kambe ni vula ku mfumo wun'wana na wun'wana responsibility ya wona loko swi ta ka swin'wana swo tala i dyondzo a hi vuli leswaku loko ku ri na mintlhontlho yi nga vuriwi yi nga malo swo za swi fikela se swi hundzuka ku a national crisis khalanga mina se ni na problem ya kahle kambe ku ya mahlweni
mina mavonele ma mina a ku ta ku ri ku loko hi za hi fika hi languta ka timhaka ta dyondzo ivi loko swi ho teka 3 years kusuka namuntlha loko ku ni tati ngopfu ha vulavula hi nhlokomhaka leyi na mi byela ha teka gondo ra ku ya ka matiko lawa dyondzo ya wona yi ngona yixa ivi vanhu va tsutsuma va tlula tiboda hi ta heta manyana kwala ivi se hi sungula ku vula swithanthana swi vonisa swona khala mi nga se famba loko ma ha vulavula Okay. mukutani ku na mhaka leyi ya ku loko hi languta kumbexani dyondzo yi nga va yi kha yi famba kahle mhaka ku ngo va mhaka ya ku ku na tiposo leti ti nga pfariwangiki kambe mi kuma ku kumbexani ku le ku dyondziweni ku le ku pasiweni swi le ku fambeni kahle kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve ku va na staff establishment yo komba ku ku na tiposo to nge a ti ndleriwa yini loko ve a ti laveki hi ta sungula kwala ka dyondzo ka mhaka leyi ni yi vulaka swi tlhelela hala le ka tindzawulo letin'wana ku ri mara a hi tiyiseleni ka dyondzo ku ri loko ku ri ka staff establishment ti kona funding ya ku tiposo letiya kumbe ku nghenisiwa ka mali leswaku tiposo letiya ku thoriwa vanhu va famba va ya tirha ku yisiwa mahlweni dyondzo swi tsandza ku yini ni ta vulavula hi austerity measures leswaku mfumo wu hava mali a ni ri wu ri wu hava mali mara mali leyitsongo yi nga kona yi hi nyika yini na unless ko ta un'wanyana a ta ni byela ku ri a byela rixaka ku ri tiposo ti kona ha swi navela ku ti fila mara ku hava mali mara swa tika ku vula sweswo because problem leyi hi ve na yona before swi fika va covid na yini ni tiva vanhu a ni nga va hlayi mavito lava va nga dyondza xikolo va ya tiyunivhesiti va kuma va dyondzela vutichera byo nyawula va ngo lo chuchululu na namuntlha a ka ha ri austerity measures yaleyo na swin'wana swi nga fambelani ku xikarhi ka ku plana ka swilo leswi va nge i human development khale a hi ku i human a hi ku i personnel sweswi i human capital ku nga ku tirha ku i languta ku na la ku na poso ku fanele ku nghena munhu mara poso yi heleketiwa yini hi nkunguhato wa mali ku cheriwa mali ivi swi ya mahlweni loko un'wanyana a huma ka poso yaleyo swa ha fanerile na ha ri ka xiyimo xexiya i planning swilo leswi lavekaka laha mara hi endla njhani planning ni kuma ku staff establishment yo chiki ku hava mali yo endla leswaku swi fanele loko i ri na strategy mara a wu na mali yo driver strategy ku na swin'wana swi nga tirhiku kahle laha ka thavathava loko swi fika kwalaho number 1 0860002543 tatana dokodela Mgwena Maluleke va hi khomisa pala la a ni tivi ku kumbexani ku ngo va ku ri na swin'wana kambe a hi twanane ku hi ta bula na vona sweswi kotara ku nga se ba awara ya n'we kambe riqingho ra vona ri la paleni n'we mi va tivaku mi va vonaku va byeleni ku leswiya va nga hi khomisa pala sweswi ndisa ku yini kambe a ni ta ka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula botpet na muhumelerisi loko hi herini phela na mi a na swi twisi ku ri faneke ha dya yini kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula ka 10 minute leti hi nga sala na tona ku nga si ba awara ya n'we ta va ka hi bula na dokodela Mgwena Maluleke hi bula na vona laha ka hi ya ka timhaka ta ku na tiposo kambe a ti pfariwangi swi nga swi vula ku vadyondzisi va enerile lomu swikolweni a ta ha laveki kumbe kahle xiyimo xi ri yini ka mhaka yeleyo ta va kha hi bula na vona hi ndlela leyi hi twaku va angula va ku yini un'wana i ri maha ku bula na vona khale ngopfu ku ri nkulukumba Mgwena Maluleke sweswi mi ri dokodela Mgwena Maluleke va lo onariwa na hayi va nge onariwi lava dokodela nhleka ri kalanga xaweta na vayingiseri me ni tshikile vhiki leri nga hundza kumbe mavhiki mambirhi ni kha ni vulavula ni kha ni ku nkulukumba Mgwena Maluleke ku ve n'we mudokodela hayi ka ha ri nkulukumba Maluleke ni onariwanga ko va ku ri a swi toloveleka hina hi macomrade no swi twisisa kambe ni byeleni mina na vayingiseri i vudokodela bya yini i vudokodela bya labor law okay leyi ni nga yi dyondzela a University ya Nelson Mandela se i yini LLD LLD no hayi okay so ma swi vona hayi dokodela njhe lebyi bya mampela a hi sunguleni la dokodela vanhu va hlamarile loko va twa holobye wa dyondzo ya masungulo va tivisa leswaku ku na tiposo leti ti ta ku tlula 21 wa magidi ti nga se pfariwaku
n'wina mi tirhaka na vadyondzisi a ti mi khumbi tiposo leti hi tlhelo ra mintirho wa n'wehe wa siku na siku? Nge hi khensa xivutiso xexo hi hlamuseta leswaku recruitment ya le ka ndzawulo ya dyondzo yi complicated ngopfu swinene. Va nga vulavula leswaku ku na tiposo leti fikaka 31,000 ntsena. Leswi xi nga kona i ku va ku na tiposo to hambanahambana. Ku na tiposo leti ta vanhu lava ti-promotional posts leti to ka ti nga statisiwa na tona ta nghena kwalaho. Hi tona leti kahle mina ni langutisaka ngopfu ka tona because hi tona ti nga ta pfula tiposo leti ti nga ta kota ku ri vanhu va thwariwa lava va nga mathicara va nga dyondzisi va nga leteriwa vuthicara bya vona lava nga tirheki nkarhi wa nkosi. Loko va tata tiposo ta ti-promotional posts ti pfula ti-vacancies. Ku pfuna ku va na ti-vacancies ta ku fana na leti va swi vitanaka ku ri i-temporary post in terms of ti-establishment ta vona. Na tona teto i tiposo leti nga tatiwa ti na vanhu eka nkarhi lowuwani lava hi nga va vitanaka ku ri temporary educators. Va yimele leswaku ti ta cinciwa ti va ti-permanent post after April. A ti ri ma swi tiva ku ri budget ya vona yi February and the budget ta swifundzankulu hinkwato ka tona ti ta va around April, May. So after May tiposo teto ti ta cinciwa ti va ti-substantive post leswi vulaka va nga ti-advertise. Aka nkarhi wa sweswiwani ta ha ri temporary a ti-advertisiwa mara ti na mathicara lama ya nga kona lama va nga mathwala va ku i ma-temporary teachers. And then hi tlhela hi vuyela hi hlamuseta that ku na leti ti nga kona ti nga substantive leti ti nga yimela leswaku ti-advertisiwa. Na tona teto ti na vanhu lava va nga kona lava va tirhaka aka tona mara hikuva a ti statisiwa permanently eka loko swi endlaku leswaku va ti vitana ti-vacant post mara ku na mathicara lama ya tirhaka aka tona tiposo teto aka nkarhi wa sweswiwani. Ku fana na loko munhu a vabya masiku 20 wa masiku kumbe 30 ya masiku ku fanele ku va na munhu loyi a nga ta va kona. So yaleyo hi nge yi vitani ku ri i vacant post because ku na munhu loyi a nga thwariwa aka yona permanently ntsena a nga kona hi nkarhi luwani na munhu loyi a fanele a ka studyisa a ye ka long term or aka sabbatical leave so fana na swona poso teto a ti-vacant mara ti na ma-temporary teachers lama nga kona. So a ni hlamuseta leswaku hi twisisa the complication, the complex ya recruitment ya le ka teaching is not like ku na 31,000 posts leti loko va nga ti-advertisaka hinkwato ka tona ti fana. Ti yimela another process ya ku ri un'wanyana u fanele promotiwa. Loko a promotiwa yona a yi ri vacant, loko yi ri vacant yi pfula yin'wana yona leyi nga ta endliwa na yona. So problem leyi nga kona hikuva a va appoint vanhu ngopfu va ka ti-promotional post hi mhaka ya treasury na regulation ya vona ya ku va a ku na mali. Hi leswi hi swi lesaka sweswiwani leswaku aka education a ku fanelanga ku va na poso leyi nga ta tshama yi ri vacant hi mhaka ya ku va va ku a ku na mali hikuva this is a special situation. Ku fanele ku va na teachara aka tlilasi yin'wana na yin'wana. Leswi swi vulaka ku loko ni ta va ni mi twe kahle ka nhlamuselo leyi mi nga yi nyika dokodela sweswi swi komba kahle ku a ho vula ku hi mhaka ya ku ku vulavuriwa hi minomboro liya ku na ntshikelelo kumbe ku na nkayivelo wa vadyondzisi eswikolweni? A ku na nkayivelo wa vadyondzisi eswikolweni swa hina. Loko mi langutisile mali nkarhi lowu a hi burisana na n'wina hi langutise lava va fundza lexaka na lava nga dyondza hi timali ta le kaya ku ri va karhi va lava ntirho va le kaya. So swi vula leswaku because loko ku ri na mathicara lama ya nga tirheki ka nkama wa sweswiwani a yi nga vi na ntshikelelo wa ku ri ku laveka mathicara hikuva va kona lava va nga thwariwa aka nkarhi wa lowu sweswiwani. Mara loko ku pfuriwa tiposo letiwani ta ti-promotional post va ti tatisi ti nga pfula ti-vacants for mathicara lama a nga tirheki nkarhi wa kwala ka ti-promotional post dokodela mi tiva yini ku ti yime kwihi? Xiphiqo i yini? I mhaka ya mali leyi endlaku ku vanhu va nga vi ka ti-promotional post na ku ti-promotional post leti hi nga va ku hi vulavula hi ku va yini ka vudyondzisi? Hi vulavula hi ti-HOD ku nga post level 2 hi tlhela hi vulavula hi post level 3 ku nga ti-post ta ma-deputy principal ma hina and then nhloko ya xikolo ka post level 4 tin'wana ti le ka post level 5 tin'wana ti le ka post level 3 ku nga ma-principal. Se hi langutisa tona teto hi vulavula hi ti-promotional post teto eswikolweni swa hina. Ntshikelelo lowu nga kona ngopfu aka swifundza i mhaka ya ku va van'wanyana va vona va nga twisisi kumbe va teka circular ya treasury leyi engeti ku nga thwariwi vanhu eka tiposo nambe va tikhomelela hi yona. Kasi that particular circular na hambi yi ri kona hi na ntwanano hina na ndzawulo ya dyondzo leswaku eka education ku fanele ku pfariwa tiposo hinkwato ka tona ku thwariwa vanhu aka poso yin'wana na yin'wana leyi nga kona. So hi leswi swi tirhaka ka nkarhi wa sweswiwani leswaku hi vulavurisana na swifundzankulu leswaku na boho va nga va ti fihla hi mhaka ya circular leyiwani ya treasury hi mhaka ya ku va ti
tiposo teto ti le ka substantive and ti le ka budget and va nga kota ku ri va thwala vanhu ka tiposo sweswo nani a hi langutiseni Limpopo yi na malembe yo tala yi nga tati ti-promotional posts va karhi va ku na mali a ku na yinini leswi hi fanele hi swi hlamusela va fanele va ti tata hikuva mali yona yi kona va fanele va thwala vanhu hikuva already loko hi ku substantive Khalanga loko ni ku substantive ni vona leswaku yi budgeteriwile yi kona na mali so a yi ya ku laveni mali yin'wanyana henhla ka leyi yi nga kona sweswiwani swa ku loko ku na tiposo ta 1000 ti ri ti-promotional posts ti-substantive tiposo teto ti na mali leyi nga kona aka budget na mitwa mwanati se loko hi kha hi hetisela ni pfuneni ku twisisa sekhula leyi a yi ku yini kahle a yi vula ku va nga thori hi mhaka ya yini hi mhaka ku ha mali ku endleka yini sekhula leyi ya treasury a yi ku ka ti-head of departments eka swifundza hinkwaswo ka swona mi nga thwali hikuva mali a yi kona tiko ri le ka deficit ta va hakela party leswi ni nga swi vulavula a yi vula hi ti-public service general yi tlhela yi khoma na le ka education mara ka education hi vuye hi va na nhlangano hina last year hi vitana indaba ya post containment leswi hi nga twanana leswaku a yi nga tirhi eka education secular lewa na hambi mali yi nga kona mara for education mali yi kona hikuva tiposo teto ti budgeteriwile Nemetwele dokotela Khesile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo dokotela Mokoena Maluleke kusuka ka the South African Democratic Teachers Union SAT2 tanihi matsalani general lava va nge ri xiyimo hi lexi va vula sweswo ve ri loko xiyimo xi te tani ku hetelela ku langutiwa ngopfu ka timhaka tetoleto ta ku tiposo leti ku fanele ku ndliwa leswi nge ri i context ku langutiwa ku loko ze ku vulavuriwa hi tiposo ku va ka ku languwa hi tiposo ku ka ku langutiwa tlhelo rihi a swi vula ntsena ku vadyondzisi ve le hansi ka ntshikelelo a swikolweni ku ha tiposo kambe swi ngo vula ntsena ku tiposo leti a ti fanele ti pfuleka ku van'wana va ta kota ku nghena tetiya ta ti-post level 2 ta ti-HOD ti-deputy principal na ti-principal a ti toriwa leswi swi endlaka leswaku swivandla leswi swin'wana swi tikomba swi salele ndzhaku hi ndlela yaleyo awara ya n'wenhla ka nhloko hi la vuya hi languta timhaka ta vugevenga eka nhlekani lowu loko se hi vuya mahunguni ya misava ngopfungopfu ka timhaka ta ku ngungumerisiwa ka timovha leti vengeri ti yiviwa kusuka Afrika-Dzonga ti ya matikweni yan'wana ya tikonkulu Afrika ti khupuka hi hala mindzilikanini leyi nga hala kusuhi na le Mozambique hi ndlela leyo se ta va kha hi bula na muteki wa mahungu wa nhlangano wa Afrika-Dzonga la nga Ambombela hi tlhela hi bula nakambe na lava khumbekaka ka timhaka leti swi pfuxa hi mhaka ya ku ku na xiviko xa leswaku ku na vanhu lava va hetelelaka va tikuma va kha va ngungumerisa timovha hi ndlela yoleyo a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi loyi Bongi N'wamn'wanati Maluleke ya Bongi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi phedi nhlekani na vayingiseri sweswi a ni ri ku driveni na gondzweni ra la kusuka a Dwalsloop ya Bush ku na road block ya matrafiki la so ni landzelela traka hi le ndzhaku traka leyi ya ku mixa concrete so ivi va fika ni yimisa a nga lavi nchumu on advise u ri ka mina traka leya concrete ni nga yi landzeleli hi le kusuhani ngopfu yi ta ni chela hi concrete and yi le ku chela ka concrete phela yi le ku famba nga yi chela concrete la patwini mara ka vona a hi nchumu leswi ni hlamarisaka a ku na minawu yin'wana yi ngo titraka ti fambaka ka ti ba mimovha hi maribye or ti chela concrete apatwini ta tsaliwa na hi ku traka leyi hindzile yena a nga yi tsali a nga va byeli nchumu u byela mina ku mina ni nga landzeleli traka leyi ta ni chela hi concrete and yi le ku cheleni concrete yi tele la patwini yi le ku cheleni va swi vona mara va byeli mina ku mina ni nga yi landzeleli va advise mina vona ka vona ntirho wa ku yi tsariwa kumbe swin'wana ku hava ni tivi hikwalaho sweswi swi nga swona inkomu hi vurile kwala ka nongonoko wa lowuwani ha mo vutisa van'wana va vatirhi va swale magondweni ku ri loko movha yi rhwala sava maribye yini yi fanele yi va na seyila i nawu lowu se swa tsaleriwa thikithi swoleswo kumbexana vo va tsarile ntivo kambe loko ku ri ku vo yi tshika yi hundza swi vulaka va swi twisisi ku va le ku endleni ka yini a va dyondza
va nga va dyondza ka vanhu vo fana va sesimhloti legiyani va tsala thikithi loko vo kuma yi movha yi nga ri na seyila se ni tshemba ku nga va ku ri na ku tsandzeka kambe na wehe tanihi muyingiseri loko ku ve u teka registration ivi vona ku sindzisa ku yini. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Nhlekani Botphet ka Afrika wa vulavula ka munghana wa kwangulatile ta swivekisa sweswo xitichi xa n'wana na un'wana. Botphet hi la Elima hi kote ku pfuneka namuntlha siku ra 3 Khivuya hi ti Wednesday va ri Dr. wa Polokwane wa ta angati ku na mukhegulu wun'wanyana ize awa lawa so ve le complain na ti-patient mavonelo na yi vona na huma ka yona ka le na vuya ka liya ya le ka bungeni leyi va ngete ku hava machangani laya aka sasi machangani ma kona ka sasi ni vone va vasesi vanharhu na boti wun'we kwalayani vanhu hi fanele hi langa hi langutisisa kahle hi nga se poyila swilo emahlweni hi nga se poyila swilo swi mitirhi ya van'wanyana hi swona Botphet hi kombela mi hi lunghisela swibedhlele leswi a swi hi pfuni kahle na matiko hava ka tikanyana kambe loko se mi ya ku swibedhlele leswi ku ri n'we mi vula Elima leswin'wana swibedhlele swi nghena hi kwi leswin'wana swibedhlele swi nghena hi kwi na mi twa leswi mi vulaka swona kambe leswin'wana swibedhlele swi nghena hi kwi n'wina mi kanetaka leswa ka sasa swa ka bungeni mi swi kaneta hi mani hi namba mani n'we mani mi tiva yini ku mi vone a swi vi vumbhoni bya kahle loko mo ku na tintswalo ku na khensani ku na yini kumbexana hi ta twisisa ku n'we mi vulavula hi yini mani loko mo ni vone vanhu vanharhu na vola va nga vula va vone vanhu vanharhu ma swi vona kambe hambi sweswi swi nga ri ku na nkoka ngopfu ka mina sweswo kambe leswi nga na nkoka i ku loko mi fanele mi tana lexi mi nge mi kaneta leswi un'wana nga swi vula tanani na vumbhoni leyi le Elimi ya ku dokodela swi tsaleni kahle na mi twa mi ri i ra vunharhu swi vula ku va vunharhu un'wana na un'wana ku fanele ku va na dokodela Elimi a suka Polokwane ivi a ya Elimi a ya tirhela kona ivi a nga ti ivi n'wina mi ya mi tlhela va kha va ku i titata a nga ti hi ta va vutisa Botphet na muhumelerisi Botphet loko nga swi na ze hi tshika vutoya as vaakatiko a ku na lexi nga ta humelela hi ta tshama hi rila everyday loko ku nga ri maphorisa ku ta va ku ri tinese loko ku nga ri tinese ku ta va ku ri vamasipala hi ku swilo swa ku tala swi onha hi vutoya hi le ku voneni ka swilo swa ku tala mara a hi le ku swi lunghiseni u kuma ku ni vona swilo ni expecta ku maphorisa ma ta swi lunghisa mara mina ni nga swi vona njhe no swi ba hi makatla ni ku ayi swo fana a swi humeleli ka mina swilo swa ku tala hi va hi ri ku swi voneni swi endlekaka madzolonga yo pfinya ku xanisiwa ka vavasati hi va hi ri ku swi voneni kwale mindyangwini le mara vanhu ku va pfuneta va nghenelela va pfuneta a va swi ngheni mhaka ku a swi endleki ka vona so swi le ku hiseni hansi sweleswo cause maphorisa ma tshama stationini vanhu lava hi rilaka hi vona va mfumo tikhanselara ta leti va tshama le tiofisini hina hi la switandini so loko hi nga si na ze hi suku yima as vaaki hi pfunetana na maphorisa na vanhu va mfumo ku na lexi nga ta lunga hambi ho cinca mfumo na mithu i tena yin'wana mhaka a mithu ha ri na 15 timinete laha hi nga se bula na lava hi nge ti hila ku bula na vona se hi nga twa ku u angula ku yini khometi timhaka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisiro me ku kwala nga ko u angula ku yini 0860002543 hi twa ku hi timhaka tin'wana leti u nga va ku u tikhomini hi kota ku va hi ya amahlweni hi ndlela yaleyo xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM laha hi ngeri ka timinete leta 16 hi nga sala na tona ta va hi kha hi twa n'we mi le ku anguleni mi ku yini mi khomete hi timhaka ku va hi ta kota ku va hi nga se bula na lava va ndyawulo liya ya timhaka ta vusirheleri ti va phorisa na muteki wa mahungu hi twa kahle ku endleka yini hi timovha leti ngungumelaka leswi va ri swi vange hi mhaka ku na muakatiko le Mozambique a nga kumiwa na movha a Pitori leyi nga lo tlhakisiwa i hungu leri nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga va nge le ku fambeni hi rona
leyi i n'hweti leyi tlangelaka tinene leti lweleke ntshunxeko wa hina hi tiva leswi nga swa hina hi kombela leswaku swi va swa hina munghana na FM Bori tlangela ntshunxeko wa wena handle ka swipimelo #ntshunxeko i wa wena Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula eka ku haxela ka Munghana Lonene FM makombandlela ntivi hi le ka Facebook hi le ka Twitter hi le ka yini eka Munghana Lonene FM laha hi nge le ku hi nga kota ku vona na loko ni kha ni haxa i vona na ti-repeats leyi ni nga yi mbanga wa mhaka ko kambe hambiswiritano mingiseri Munghana Lonene FM n'wana mingiseri hi lowu nhleka papa Miko hi va lava n'wina ke kona na vaxumi i Moses Makumbila ama wa block 12 ahe butmos a block 12 na problem ya va hi tlhela vo hi tsemela ti-cable ta electric na lavo pfulela vanhu se suspect hi va hi karhi hi tikuma se leswi karhataka ngopfu i ku loko hi ya aka ti-authority to leswi ni vula maphorisa hi reporta and then va swi kota ku va ta loko va ta lava ku no munhu loyi mi ngo ma n'wi suspecta mi n'wi vonini na lero ni nga ta vula ku hi na ti-suspect mi n'wi vonini na swi lava mi ri na vumbhoni loko wo tshika hi khoma munhu then va na ku va na mhaka leyo ku no mi nga teki mavoko mi nga teki va ri yini leswi veka mavokweni ya n'wina okay a hi vabi vanhu lavo wa swi kota ku khoma munhu loko hi khoma munhu laha loko hi n'wi kumini hi ri na vumbhoni hi n'wi teka hi va vita va ta n'wi teka mara ndzhaku ka 5 days i va se a vuyini lero ka hi nga swi tivi ku na ku endleka yini kambe loko mi ku endzhaku ka 5 days i va a vuyili a mi tivi ku endleka yini mi vula yini a fanele a vuya endzhaku ka masiku mangani loko a khomiwini yimani papa loko a khomiwini n'wina mi ndla yini ku landzelerisa loko mi ze mi ya hlamala after 5 days loko a vuya okay xivutiso xa kahle i va va fambe na yena a ni ri ku na leswiya swa first appearance a nkarhi no tala va na ka va nga hi vitani va hi byela timhaka ta ku siku ra khoto hi rini so munhu hi hleketa ku ri i va a yile a police station mara endzhaku u vuyini and va nga hi vitananga loko hi ya lavisisa va hi byela ku va ha ri ku lavisiseni ku na why munhu a humini va ri va ha ri ku lavisiseni nga swi ku va lavisisa yini ku ri ku hina va hi vitananga khoto hi ta va tifakazi ta ku munhu loyi n'wi kumile vhela khomisi swo karhi ku ri hami suspect a khomisi swo karhi ya so se hi karhata ngopfu hi ze hi nghenelela na le ndhuneni ma vona so ndhuna yona leyi karhi yi zamaka ku ri no la ta hi pfuna so leyi nga masiku ni loko ni nga kumanga ti-result a va vitana maphorisa va ta hala kaya so a hi la ta kombela matimba ku ri loko hi kuma vanhu a hi nga vabi hi nga va vavisi hi endla yini hi vona va hi nyika ku ri va hi dyondzisa ku ri hi nga endla yini hi vona hikuva se hi fome na leswi ni nga ri i CPF hi fome na mapatrol lava nga endlaka va zama ku ri va gada na vusiku mara hambiswiritano hi lava sirhelelo wa maphorisa lava nga ku va nga hi pfunaka na ku va hi dyondzisa ku ri no hi nga swi endlisa ku yini ku hi ta gcina hi lwe na vanhu and then ive ku tlhe ku khomiwa hina hi karhi hi sirhelela ku tiko ma vona xivutiso ku ta va ku ri ku loko ka muganga wolowo n'wina mi nga ka wona ku hava CPF yi kona and then loko yi ri kona ni la ta vula ku a hi na support ya maphorisa CPF leyi nga kona yi supportiwa hi na civic na hina hi nga va muganga hi nga lo tifomela ntlawo karhi ku no hi lava ta protecta xitandi xa hina maphorisa a va hi pfuni policing for ni byeleni policing area ya n'wehe mi wela kwihi ku loko mi vitana maphorisa ku ta va le kwihi hi le ka mugwagwela ni nga ku yini emopani ya ka mujaji Sploof ya Gapane ka Gapane ya mi right leswi nga ra mixo kumbe mi chava ku vula ku Gapane ka Munghana Lonene hi so mi ngo kanakana ta kumelani na branch ya ka mugwagwela Gapane a ri leyi hi report ka hansi ka yona se ni mo Gapane and then still ka hari area ya hina so no ka ni nga ri na xo ku ya ka n'we ku ri no Gapane na mugwagwela ya no hayi yingiselani kwala ka Munghana Lonene hi ta ringeta ku lava general va ta hi byela ku mi pfuneka njhani kwalani va ta hi byela va swi tiva ku endleka yini nako kumbexani hi nga hetelela hi tiva na ku n'wehe mi structure lexa n'wehe xi nga hlanganisiwa njhani na CPF hi ku structure lexi maphorisa va tirhaka kahle na xona hi xoxo xa community policing forum leyi yi va ku ni hleketaka ku yi koho muganga wun'wana na wun'wana
kambe hambiswiritano hi ta va lava va ta kota kumbexani navo va nga va kha va swi twa va tala ku va va kha va yingisela hi ta twa kumbexani loko va swi twile va nga hlamula na awara na hafu ku bela awara yan'we yi nga seba inkombo touch buti wa mina ni khensile swinene neri hlayiseka I cancer buti I cancer 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula se ya ka 20 timinete ntsena ku bela awara ya 13 ri ka nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu hela hi nga kona mingisere wa Munghana Lonene FM a hi tweneni ku hi nga va na un'wana ke nhleka hayi njambo tet buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani pfukile a kenza a ndzi tshikisi hikwalaho ka un'wana na un'wana a nga ta na vulavulelo bya yena vona ku endleka yini so mina botpet a ni la ku tana liya I think muyingiseri un'wana yi kandziyeka dayilini mara na mina nga yi kandziyela laha ka xivavi xa president Ramaphosa nge yi jikajiki president ya ANC loko a vula ku ti-radio station hinkwato ku fanele ti hamba ti yingiseliwa no va nga yi tirhisi ende loko swa hi sweswo ko fana Munghana Lonene hi ta yi lwela swinene hi ku lexi ni tsakisaka na loko mi ya makete mi tshembula ku mavonele ya miyingiseri a hi mavonele ya ANC phela matisiwa ku laha i mavonele ya miyingiseri hi yena yes se va nga yi byeli like really ni nga mi kombisa leswaku khamba vula hi xikolo a Giyani ka ha ri hana yunivhesiti le Giyani like loko ku ri hina Matsonga hi tekeliwe nchumu nhlokweni mara loko ni vona va hisa lava ku na ti-game va ti tlanga ku va chuhile I think ku na ti-province 9 la ka leswi loko se hi languta KZN va swi vona ku hala is not make sure loko hi languta hala Limpopo va swi vona ku va nga yi khoma number 1 in the really ni vula nga kanakani mara va endla yini ene hina loko hi kha hi complayer ka munhu botbed ange ni nga mi kombisa example ange ri n'wana wa n'wina a dzumba ka titangu ti boxekini mi ku ni ta vona next week ku hela next week mi ku n'wana wa mina ni vi ni disturb n'wana ta ku ze ku 6 months mi ze u za karhala n'wana ka man'wana ka maluma swi vona ku hala hi nga ka ku na vutihlamuleri se na hina as vayingiseri loko hi karhala hi nga va thembi swi boha hi cinca phati ende sweswo a swi jiki sweswo ende leswi va lava ku swi endlisa swona Ramaphosa as va kha va vulavula va nga civi loko hina hi ku hi tlharini swi la swi vona ende n'wina mo tirha kwalani hi ku mi tirha hi ndlela ya kahle ende lexi mi tsakisaka ti-complain ta vanhu loko mi kha mi vula na n'we mi kha mi swi vona mi tlhe mi vula mi ku ni fambi hi patu rere kwihi no a ri fambeki phela hi nandzu sweswo mi vula mi kombisa proof ya ku na n'we mi tlhe mi swi vona kwihi a ku fambeki se a nge vuli president ku sweswo swi nga vulavuliwi hi ku a ku yimi na vandla ri nga ku fumeni a va endli swa right ta yima na vona kasi why va jikajika ntiyiso nemetweni why va jikajika ntiyiso se leswiya nga ze ku strike-iwa loko na ku phaphela radio Tsonga Munghana Lonene a hi nge twi vona laha hi lunghisa timhaka ende ni vula ni nga kanakani ku na mina ni ri ANC mara ni nge yi vhoti sweswi why na a yi hi pfuni nchumu yi hi pfuna yini se va nga chuhisi Munghana Lonene ntirho wa wona i ku goboza na ku twa swirilo swa vanhu va swi fikisa ku hi nga endla yini ku va hi swi solve va nga va chuhisi ku va kambe swi fanele swi twala ku a va nga ku Munghana Lonene no va ri ti-SABC hinkwato mara a ni loko va ku hi ku ya hi ti-language loko ku ri a va xi tivi Xichangani va ta rhuma vanhu lava tivaka Xitsonga ku va va yingisela ku Munghana Lonene yi ri yini va ta rhuma munhu lowo a tivaka Xizulu ku va va yingisela Khosi FM yi ri yini ku vula yini sweswo kambe mi nga rivali ku na mpfumawulo luwa a ni wu lo pfuta swa endleka ku mixani a mi hleketi ku mixani wu nga va wu lo cincaciciwa wu nga vuli swona leswi a va vula swona swicececio swa nchumu botbet mi nga sivi hi ku president u rhongo a ni tsiva a ni lo vula ku hi le ka nkarhi wa thekinoloji lowu vanhu a nga humesa rito ra mehe munhu mi twi nga ri mina ku nga ri mina botbet ndzuma ni kha ni wu yingisela nongonoko lowu swi endla swin'wana hi tsutsuma na tilanji hikuva hi ka hela ku yingisela and swin'wana swi ta hi nyika na ti-warning mara loko vanhu va vulavula va nga titwi la hina hi ta va kaneta ende swi ta hi lava swi fika le ka vona loko ku ri ku na lava nga va rhuma yendzi va ta ku heyi ka Munghana Lonene se ka tiki nga ku va swi twini leswiya a hi lava va ku botpet va ri hi lava va ku hina va yingiseli va Munghana Lonene hi ri hi nge twi hi vona na sweswi hi vula hi nga kanakani ku vanhu va ANC loko va lava ku votiwa ni vitwile kambe mi nga ku mi nge mina mi nga tirhisi van'wana mi nge se ni na vanhu va yi tena lava nga yingisela ku ni nge foni se ni ri hina hi ku sweswi ni nga tshama laha ni nga va vavisa un'we va nga yi bedeli laha ni vitwile botaveli ende lexi
ni mi twi Botameni khensile swinene a ni tivi ku ndleka yini kambe swi tikomba ri hetelela ri tsema kambe leyi mhaka mi vulavula yona ni tshemba ku mi yi fikisile mingisiro wa mina 25 timinete ntsena ku bila ra ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kumeni un'wana mingiseri hi twa ku i ri yini teri loko hi vuya ka tlhelo mhaka ta mahungu emisava ya awara ya mbirhi hi ta va ka hi bula na muteki wa mahungu wa nhlangano wa vaxi wa Afrika-Dzonga Nhlamulo Mabasa ivi kusuka kwalano hi bulana na va xiphorisa a Mpumalanga hi bulana hi timhaka leti ti khumbaka ndhawu liya muganga luwa ku hehliwaka ku vanhu va heleketa timovha ku va tlhela va heleketiwa hi maphorisa loko ti ka ti ngungumerisiwa ti khuphuka Afrika-Dzonga ku endleka yini kambe un'wana mingiserelo hleka njhani Botameni hi pfukile n'wina minjhani a khensa a ni kombela ku vulavula nyana leyi ya maphorisa ni va nyana clarity kumbe kana nga hembiseka nyana la yes mi ni kumeka la Joni la Sophia Town mina mukama n'wana police station ya Sophia Town na mabambi ya pfala va ri va chava swigevenga swi la a Westbury la so va kona va twisisi loko yi pfala ku ri vanhu hina vanhu tshamaka laya hi faka ku ri ha pfuneka kwihi loko va ku va chava swigevenga swi nga laya a Westbury la so a ni twisisi kona loko swi la ku vulavula na va xiphorisa ku ri swa koteka ku ri police station na madambu yi pfala ke xa vumbirhi ku ri kasi wa police station ta masiku lawa kuma ku ri na ma-security tigate ma-security ri na maphorisa instead maphorisa ri na ma-security kasi ka ti ku endlekela hi ala ku hundzisiwa kwalano mi la ku hundzisa hi ma a ni mi la ku vulavula na va xiphorisa kwalano Botsford se va vambeta va hi hlamula kwala ku ri kasi why maphorisa ri ndo hi ma-security a ti-police station instead maphorisa a ri na ma-security a ku bakerisana na ma-security ku tshame ku va na minjhekanjhekisano wukulu ngopfu hi mhaka yeleyo khale loko swa ha sungula kambe hambi swi ri tani khensile swinene nkarhi wa n'wina Botameni ku dya ku engeta inkomo 0860002544 i swin'wana swa leswi kumbexani nga ti vutisaka swivutiso swimbirhi swinharhu hi swoku hikokwalaho ka yini maphorisa ka shift loko ri ku va 10 va nga ngheni va ri 12 van'wani va vo va lava va menaka tigede kambe ku tshame ku va na njhekanjhekisano hina hi ri kule ngopfu naswona hi nkarhi wa kona kambe loko ku va na njhekanjhekisano waloko hikokwalaho ka yini ma-security ku va va tlhela ku va rinda miako ya maphorisa a ni tivi ku vi nyikiwe na swivangelo ne ya n'we mi swi tsundzuka ku swivangelo swa ku va nga swi nyika hi swihi mi nga chavi nghenani mi hi twa kwana ka 0860002543 hi ndlela yoyoleyo un'wana mi yingiserile hi nhlekani njhani Botameni hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a khensa vulavula na Khalanga kwala Tiyani ka Magoro ku hava ndhawu yaleyo a Tiyani ya a Tiyani ku kona ya hi Tiyani kwihi hayi a mi ku tivi a hi swi tshike a hi yona yona yi complicated nyana ma okay a hi then a ni lava ku ri na mina ni kota ku lahlelanyana rito ra vusiwananyana ya aka ti-politics leti hi nga ka tona sweswiwa ya ni le ku yingiseleni vanhu vo talo va nghena van'wana va claimiwa ku ri ma-ANC van'wana va ri i mayiniyini leswi nga ri ku ntiyiso sweswiwani hi na problem loko mu va hi ntiyiso mu vula yini la munhu a nge fika claima ku ri ne mina hi mina Pat Khalanga mara ani wa ka Khalanga hi mhaka yini leswi munhu a nge fika nghena kunene ANC mara I cannot vote for the ANC swi vula yini mara a hi vo sungula ku vula rito leri musi un'wana i vurile ma swi tiva a swi twali that's why ni ku va vulavula mavunwa a swi twali swi sweswo swi misleada vanhu it's misleading ni nga ri ne hi mina Pat Khalanga no ku mara va ka Khalanga a ni na mhaka na vona xikombiso xexo mi xi nyika a hi vulavuleni hi xexi vulavulaka xa xikombiso xa mampela swi misleada yini loko munhu a ku mina ni wa vandla leri kambe ni nge ri voteli u misleada vanhu lava va nga yingisela Afrika wa vulavula radio kambe a mi le ku ni hlamuleni xivutiso i ku misleada yini loko munhu a ku mina ni wa vandla leri kambe ni nge ri voteli hi laha ni tava ku tiva ku misleada i yini kwalano u misleada vanhu lava va yingiselaka va lava ku twa ku ri vanhu lava ku ri ku vona i vandla leri va seketelaku
a va expect ku ri vanhu va fane va nghena aka radio station xo fana na Africa wa vulavula va vulavula hi swilo swa negative. Okay, i munhu wo sungula ku n'wi twa n'we la a tikweni and problem ku ni koti ku nghena ni kota ku lunghisa lana lava ku lunghisa ni vula ku i munhu wo sungula mi n'wi twako hambi mi nga n'wi twangi ka munghana lonene kwala Afrika-Dzonga a nga vula sweswo. No, a hi munhu wo sungula mara va vulavula va ri aka radio station loro a ni koti ku ri ni engagana na vona hi vulavula face to face most of it. So maka leyiwani Bootpet ay ka ha ri na yin'wana I say phela a hi nga se sungula ni mhaka hi leyiwani khomani nyana mi ta vuya mi yisa mahlweni khomani tani a hi ku tumingisela mina a mi kha mi ku yini mhaka hi leyiwani sweswiwani ku na xirilo lexikulukumba xa mati kona hale kaya hale a Giyani hale hi 2010 ku ve na project yona leya mati loko yi sungula and then ku vekiwe mali yo ringana 90 million leyi fanele yi tirhana na project yaleyo ya ti-water reticulation and so on and then a ku nga ri mhaka ya ku tisa pipe ya kusuka Nandoni yi ya a Giyani 91 million yaleyo ya a ku ri yo susa pipe a Nandoni i ya Giyani mara ni ri pipe yaleyo fanele yi famba yi hundza na lomu mati ya kona fanela ku a hlantswa kona approve ku ri a right. Okay. Leswi nga hetelela swi 3 billion. And then he 2010 yale president a ku ri man a ku ri Zuma Lovenge, he was a good and best president of South Africa. Yes. And then again hi ve na problem ya South African Airways leyi nga va collapsed hi mhaka ya the then president lo a ku ri Zuma a veka vanhu lava ku ri ku va incompetent a va tivi nchumu va rana South African Airways and then until by collapse. Sweswiwani ni kha ni vulavulaka rail system ya hina la South Africa it collapsed and then it collapsed man the very same guy loyi i Zuma loyi ku ri was the very best president of South Africa. Okay, ya we4 VBS vakhegulu na vakhalabya ne timali ta vona ti dyiwe man Zuma u a ya teka 7 million kona le aka mali ya vakhalabya na vakhegulu lava a va tivekele yona ku ri va kota ku ri va ti lunghisela swilo swa vona vutomi bya vona na future ya vana va vona na switukulwana swa vona yi dyiwile a nga yi vuyiselangi ndzhaku. Mi nge swi tivi ka yi vuyanga a ni betivele ku hakeleni a ku ri xikweleti a ku na proof yaleyo hina a ku na proof ya ku ri le ku hakeleni a yi kona proof yaleyo u yi tiyile nkulukumba luyani must twisisa. swi nga leswi a hetseni phela na ku ya ka xiyenge xin'wana swi nga leswi vanhu lava va nghenaka va ku ne ANC yi dye mali ya mati and then MK yona party leyi ku ri ku hina hi ta yi votela hi nge hi voteli the very same person loyi va ta n'wi votela hi yena loyi ku ri ku collapse system ya la South Africa economy loko a nghena mbeki economy ya South Africa a yi performa kambe a ni ngo loko phela ku vota a mi nge swi lawuli ku vota kun'wana na un'wana i vota la leswi hi ya tsakelaka swona. Correct kwalano ni right mara vanhu va nga ngheni va ku hina hi ku fana leswi mi kha mi lulamisa loyiwani tolo n'wanyana u nghene la no a hi kumeni ni mi nyikini nkarhi wa ku vulavula mi yingisela mina ni khenseli swinene nkarhi wan'wana mi nge swi lunghisi swa lembe hinkwaro hi siku rin'we ni khensila ri mi ni tweli papa okay a va ha ri kona kambe ke khenseli swinene nkarhi wa n'wina mi yingiseriwa me hi ndlela yaleyo a hi hundzeni laha ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 15 timinete ntsena ku phela wena ya 12 nongonoko ya Afrika ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi lava ku vulavula hi timhaka leti ti khumbaka ku ngungumerisiwa ka timovha namuntlha nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga wu kha wu vika leswaku ku na wanuna a nga khomiwa hikokwalaho ka ku va a hehliwa ku va a tlhakise yin'wana ya timovha a Pitori kambe
muteki wa mahungu ino Nhlamulo Mabasa kusuka ka nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga u tshame a nyika xiviko xin'wana xi khumbaka timhaka leta ku ngungumerisiwa ka timovha i mani n'wi amukela hi twa kahle kahle xiviko lexi a xi ku yini se Nhlamulo Nhlekani mi amukeleli ka mukana lone Nhlekani vutsati Nhlekani le ka vainser mi nyika xiviko xin'wana ka mahungu vhiki leri nga hundza lexi vulavula hi timhaka ta ku ngungumerisiwa ka timovha ti suka Afrika-Dzonga ti nghena ka matiko yan'wana mi nga hi hlamusela a ku endleka yini hi le kwihi vutsati swivilelo ka vaaki lava tshamaka ka ndzilekano wa Mozambique ka tindhawu leti vitaniwaka Dludluma, Mbuzini na tin'wana leti nga akelana na ndzilekano lava hlamuselaka leswaku Nhlekani vusiku na Nhlekani ku na timovha leti hundzaku ti ngungumerisiwaka ti yisiwaka Mozambique se swi nga leswi swi ti nyika matimba lembe leri nga hundza hi ve hi endla xitori xo fana na xona lexi se loko vhiki leri nga hundza hi va endzela a va kombisa kumbe na ku hehla ku maphorisa va khumbeka eka mhaka leyi ya ku ngungumerisiwa ka timovha hikuva hlamusela leswaku loko timovha leti karhi ti hundza na Nhlekani ti va ti ri rhangeriwe hi timovha kumbe tivhene ta maphorisa loko ti ngungumerisiwa ivi va hi komba na mapatu lama tirhisiwaka ku komba loko va ngungumerisa timovha leti kun'wana a ni tivi mi nga va ku tiva na kumbexani van'wana va yingiseri va nga va ku tiva ku na ndhawu leyi va yi vitanaka Samor Machel Monument so la tlhelo ka yona ku na ndlela leyi nga basa swinene leyi tirhisiwaka ku ngungumerisa timovha leti hi tlhela hi kota ku vulavula na un'wana wa vanhu va a hlamusela ku a tirha na vo vanhu lava eka minkarhi leyi nga hundza leswi va ngungumerisaka swona timovha leti i ku timovha to tala ni nga hlamusela ku loko hi vulavula na maphorisa va hlamusela leswaku kusuka hi n'hweti ya Sunguti ku fikela sweswi va recover 500 ya timovha leti a ti ringeta ku ngungumesiwa eka tiko ya Mozambique and to tala ta timovha leti ti va ti hijackiwile kumbe ku yiviwa xifundzeninkulu xa Gauteng ivi se va ti teka va ti susa eGauteng ku na loyi a yi tekaka a yi susaka xifundzeninkulu xa Gauteng a fika a yi veka la Mpumalanga ivi se ku va na lava susaka la Mpumalanga va yi yisa eka tindhawu leti tindhawu leti nga hola swinene miganga leyi nga hola swinene a ku na phesa timirile swinene ivi loko se va fika leyi va tirha na van'wani va vaaki eka ndhawu liya ya loko fana na va Dludluma na Mbuzini na tin'wana ta tindhawu teta ku va tirha na varisi vandhawu loko mi hlangana na vona Nhlekani va tikomba va ri varindzi va tihomu va fambafamba makhwatini va tiva ku makhwati lama ya tirha njhani vo va basisaka na magondzo lawa kota ku ngungumerisa timovha leti ngungumerisiwaka se la ka ku onge ti va heleketiwa na hi maphorisa va ri yini loko hi vulavula na muvulavuleri wa maphorisa kulukumba Colonel Mdluli va hlamusela leswaku va nga hembi swihehlo a va bakanyelangi a tlhelo swihehlo swa vaaki va hlamusela leswaku va nga hembi hi ku va tele swi na mavhiki mambirhi kumbe rin'we ku na phorisa leri nga kumeka eka border gate ya Libombo a ri na movha yin'wana ya timovha leti nga yiviwa a yi ringeta ku ngungumerisa ku ya eMozambique laha a nga khomiwa ebordereni ya Libombo ivi va tlhela va hlamusela leswaku ku tlhela ku va na vaphorisa lama va ma-traffic officers maphorisa ya le magondzweni eka nkarhi wa sweswi na vona va hehliwa hi milandzu leyi fanaka kambe va rivele ku tirheni swinene ku lavisisa hawa swi ti nyika matimba timhaka leti ta ku ngungumerisiwa ka timovha se Nhlamulo kheseri swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo se Nhlamulo Mabasa muteki wa mahungu wa nhlangano wa vaxi wa Afrika-Dzonga kusuka Mbombela va hi nyika xifaniso xa timhaka hi laha ti fambaka kona ni hundzile mavhengeleni loko se ni vuya hi la ku twa Colonel Mdluli kusuka sweswi xiyimo xi njhani eka tindhawu totoletiya hi mhaka yaloyo ya ku ngungumerisiwa ka timovha na n'wi mi tshama ku tindhawu totoleto mi tiva yini mi vona yini hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula botpet na muhumelerisa loko hi herini phela na me ana swi twisi ku ri faneke ha dya yini kahle ku swilo leswo hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula hela hi nga kona mingisero mugana lone FM na ngona ko Afrika wa vulavula i 19 timinete ntsena yi nga se ba awara
ya khume mone inengisela ina ngona ko Africa vulavula ka kwashela kusuka studio 4 a hlekanelo ilava ku twa ku wena angula ukini u khomete timhaka loko ka bola eka nhlekanelo timovha tile ku yiviweni Africa Dzonga n'we mi yiveriwa ku timovha ku endleka yini loko yiveriwe movha ku nga tshama yiveriwa movha ku endleka yini vutomi byi ku yini hi pfuneni hi kota ku va hi twa ku mintlhontlho leyi mi nga va ku mi hlangana na yona ku nga va ku ri mintlhontlho ya mixaka muni a hi yeneni ya twa ku Colonel mdluli va kona ku va hi twa ku tanihi xiphorisa vatirhi tanihi maphorisa va le ku tirheni njhani ku va hi kota ku va hi twa ku xiyimo xi njhani hi ndlela yaleyo a hi kuti 0860002543 nongona ku ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana mingiseri ku na Colonel mdluli la Colonel nhleka exikan'we Kalanga xikan'we na vayingiseri va Africa wa vulavula no ni zeni ku un'wana muyingiseri ku a khale ngopfu na ku vulavula na ku hina la Colonel se swi vula ku hi ta ze hi tirha swin'we makaja a hi languteni timhaka leta ku ngungumerisiwa ka timovha swi tikomba swi ri ntungu lowu nga ri ku heleni nako swi khumba ngopfu matlhelo ya lamo ya Mpumalanga laha ku nga ku nga ndhawu leyi n'we mi korhokelaku yona kumbexana hi sunguleni hi languta kwalano ku tanihi xiphorisa mi le ku voneni ka yini tinhlayo leti tshama ti ri ndhawu yin'we ta tlakuka kumbe ta enhla ni nga tlhela ni ringeta ku pfuxela ka vayingiseri lexi hi nga xi vulaku i ku loko languta xifundza lexi xa Mpumalanga i xifundza lexi xi nga akelana na tiko ra Mozambique na ra Swaziland kambe ndhawu leyi hi karhataku ngopfu kumbe tiko leri hi karhataku la ku yisiwaku timovha i tiko ra vamakhelwana ra Mozambique hi xitalo timovha leti leswi hi swi vonaku i ku ti huma tiwa hi xitalo tiwa ka swifundza swin'wana laya ko va ndlela lava hundzaku hi kona loko va ya endhawini ya le Mozambique kambe lexi ni nga xi hlamuselaku tanihileswi sesi nhlamulo a va karhi va hi nyika nhlamulo laha ku hi kuma ku ku na timovha to tala leti nga ti recover ta hundza 500 leti se hi nga ti kuma kusukela loko lembe ri va ri sungurile leti ringeta ku va ti yiviwa la xifundzeni xa Mpumalanga leti hi nga ti kuma ku nga ri ntsena endhawini laha a ti crossela Mozambique ntsena kambe ka xifundza hinkwaxo loko karhi hi languta kambe sweswiwani loko hi kha hi vulavula na nhlamulo wa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga va kombisa timhaka ta ku ka xikombiso xo fana xexa xa ku va kha va hehla ku maphorisa van'wana va boha va heleketa sweswo swa ku tanihi xiphorisa mi endla yini ku lavisisa mi fika kwihi sweswiwani ku vona ka tindhawu tetiya ku hi ku khale i lembe ra vumbirhi leri ku ka ku vikiwa xixin'we Colonel ni nga vula ku loko hi karhi hi tirhana na mhaka leyi ya ku hehliwaku kumbe leyi nga kona a yi karhi yi vuriwa hi ve na phorisa rin'we leri ka vhiki leri nga hundza a va karhi va hi vutisa hi swona loyi a nga kumeka a va a chayela movha lowu nga kumeka a wu yiviwile a wu ya endhawini ya vulavisisi komba ku a ya Mozambique kambe loko vulavisisi byi ya mahlweni i munhu loyi a nga vuya se a tshika ntirho kambe hi nga vula ku hi le ku lwisana ku va a kumekile i khomiwe hi maphorisa phela munhu loyi so swi vula ku ku na leswi swi endlaku hi le ku khomeni so xin'wana lexi ni kombela ku va ni xi basisa lexi humelelaku le ndhawini liya lava nga va endla ndzavisiso hi lexi va hehla mhaka yo ku na ku maphorisa nkarhi wun'wani ya rhangela timovha nkarhi wun'wani loko va heta ku hundza u ta vona timovha leti nga yiviwa ti va ti crossa ti ya kwahala loko ni vulavurisana na vatirhikulobye va hina kwale leswi va nga ni kombisa xona i ku vanhu lava va le ku valangeni hi xitalo va recruita vanhu lava tshamaka ka ndhawu leya va Mbuzini ndhawu leya va Dludluma ndhawu ya vo Steenbok Ngwenyeni tindhawu ta kokwalaya la ku nga kusuhi na border vanhu lava va 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 hlayile va monitora loko movha ya maphorisa yi hundza va ku hayi leswi yi hundzile a hi hina ntsena hi va xiphorisa hi tirhisana na masocha hi ku ha swi tiva ku mindzilikaneni mindzilikano yi le mavokweni
lava va masocha va South African National Defence Force. So loko va vona timovha leti ya hala se ti hundzile va va ripotela ku movha yo karhi ya masocha se yi hala le ya maphorisa yi hala swi komba ku se ku basile ti nga hundza timovha leswi swi humelelaka. So mara hi ku languta loko vanhu va swi languta hayi maphorisa loko yo za ya hundza ya hala va tirhisana na vo kasi a va swi twisisi ku va le ku monitoring ka ti-movements ta hina loko karhi hi valanga hi ya hala loko masocha ya hala hina hi hala va ka hayi se va ye hala van'wana se va hundza va tirhisa ndlela to tala swinene. So i xilo lexi xi endlaku ku va na swihehlo swesweswo hi ku hi vuri na le nkarhi lowu nga hundza ku loko ku ri na leyi a nga na vuxokoxoko lebyi byi nga kona ku na munhu loyi a va ku a tirhela ndzawulo ya hina ya xiphorisa a nga ka mhaka leyi hi byele va ta khoma a va tirhisa nambara leya crime stop leya ya 0800 hi ku liya a wu nge fosteriwi ku u vula vito ra wena na xivongo hi nyiki information hi ku ya a center laha va nga ta nyiketa vanhu lava fanele va tirha hi swona swo fana na ti-anti-corruption va hawks na hinkwavo ku va kota ku va tirhana na sweswo swi nga heli swi komba hi nga ku maphorisa impela va nghene ka mhaka yo va va gungumerisa timovha hi leswi a ni lava ku va yingiseri va hina a va swi twisisi ku leswi swi humelerisa ku yini ku va na mihleketelelo ya ku maphorisa va na va kha va rhangela kambe xivutiso ku nga va ku leswi ngo phikelela kwala a swo vula ku ka endleka Kenneth hi leswi ni nga xi hlamusela ku hi kuma mara nkhensa hi ku vurhangeri bya hina hambi minister ka mavhiki lama nga hundza a va karhi va hi tikweni na vurhangeri bya hina kwala xifundzeni na vurhangeri hinkwabyo bya xiphorisa ka tiko ra Mozambique lava nga ri va ya ku va vulavurisana na swona hi mhaka ya crime leyi endlekaka xikarhi ka tindhawu letimbirhi. So ndhawu ya hina hi ku va hi xiyimo kumbe xifundza xa Mpumalanga tani laha nga hlamusela xi le kusuhi na tiko lerin'wana ra Mozambique leri hi karhataku ngopfu emhakeni ya ku yiviwa ka timovha. So u kuma ku hi xitalo hi yona ndhawu leyi swi olova ka vanhu lava va ku va fambisa timovha kumbe va ngungumerisa timovha kambe hi le ku tirhaneni na swona loko moza mi languta ku endzhaku ka tin'hweti tinharhu se ku khomiwe timovha leti hundzaku 500 swi vula yini 500 ya timovha leti se ti va ku ti kumeka swi komba ku maphorisa le ku tirheni ni vulavula so tolo kunene ku na video leyi yi nga kona ka swa social media ka ha ku khomiwa timovha timbirhi ta ti-GD6 laha patwini ra N4 leti a ti yiviwe a Gauteng a Pitori. So swa hi komba ku maphorisa ya le ku ringeteni ko va hi ku nkarhi wun'wana a ni ri loko nkarhi wun'wana vanhu va la ku languta hi xiyimo xo karhi va teka tlhelo ro karhi va nga languti leswinene leswi nga endleka loko a ho vulavula ku maphorisa a ya tirhi leti to hundzaku 500 timovha a ta va ti hundzile ti fambile ngati kambe swi komba ku impela va le ku tirheni so a hi nyikeni information na vanhu lava tshamaka kwale va tivaka ku na vanhu lava tirhisana na swigevenga a va hi nyiki information. Kenel ni khomele ntani la ku ta mbuya ni mutisa xivutiso xa ku hikokwalaho ka yini maphorisa ya rindiwa hi ma-security khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. hi laha hi nga kona mintsiro mugana lona family ku hetseleni na Kennel Mdluli va sukaka xiphorisa endhawulo ya maphorisa a Mpumalanga ivo va vulavulelaka ndhawulo liya Kennel a ni tivi a ni tali ku ya ngopfu laha ku mi tirhelaka kona Kennel kambe muyingiseri wun'wana ngheni laha ku a ti-police station ku va ku ri na varindzi va koho ku va ku ri ma-security se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini maphorisa lava va nga khoma ti-R yini va rindiwa hi ma-security lava va khome swimoronchisi a ni tivi ku mi angula mi ku yini kwalano Kennel ya no na yi twa leyi mara hi nga ringeta ku yi hlamula hi ndlela leyi ya swi tiva ku ve na program leyi ya ma-reservice ya vanhu lava va tinyiketela ku va pfuna maphorisa kambe va nga kumeki va hakeriwa so eka malembe laha nga hundza ku ve na xirilo ku kasiwa hayi vona va nga kumeki va tachiwa la ka xiphorisa so laha ku va nga kumeka van'wani va vona ndzawulo yi va tekile ku humesiwe ti-post va apply ku fana na un'wana na un'wana lava a va kumeka va ringanela va tekiwa van'wani va vona
hi lava ndzawulo yi nga swi vona ku ematshan'wini yo nkarhi wun'wani hi va na khampani yo karhi leyi yi endlaka ku rindziwa ti-building ta hina. Ni nga nyika xikombiso ku fana na le forensic ya hina a Pitori. A ni ra swi tiva ku hi la siku ya ku ya processa swo fana na ti-DNA na swin'wana, laha ku nkarhi wun'wani loko ko ka ku nga ri na vanhu lava va rindzako u nga kumeka ku swin'wana swa humelela. So vanhu lava va trainile maphorisa hi ti-reservist lava hi xitalo va nga kona le ka police station na hina na ti-building ta hina. Hi ku lavan'wani maphorisa ntirho lowukulu i ku va va sivela vugevenga, va kumeka va investigate na swin'wana ku va nga kumeki va shiftiwa focus ya vona ya ka mhaka yo va rindza. Ku na vanhu lava va nga trainiwa ku va u va reservist fanele u trainiwa tanihi phorisa, fanele u ya u trainiwa hi ndlela leya ku at least a hi pfuni hi mhaka yo va tirha mintirho leyin'wana handleni ya ku va rindza ti-building teteto. So vanhu lava i party ya hina va employiwe hi SAPS, a hi khampani yo karhi leyi nkarhi wun'wani hi nga ta ku yi nyika ti-service ka maphorisa, i vatirhi va ndzawulo ya xiphorisa. Ni vula ku loko u ya a police station yin'wana na yin'wana a Mkhuhlu kwihi a mi nge kumi ku ri na ma-security a gedeni? Hi vona lava ni va vulaka ku a va ri vanhu lava a va ri ma-reservist, va va absorbile va hiriwe hi ndzawulo ya SAPS ku fana na nkarhi wun'wani hi ku ti-admin clerk ta hina lava hi pfunaka hi swo karhi human resource. So lava va hi pfuna ka mhaka yo va rindza hi ku i party ya hina, vanhu lava hi nga va na vona ka malembe kusukela ndzhaku lava a va tirha tanihi ma-reservist kambe se va absorbiwile va le ku tirheni va qachiwe hi SAPS. A hi khampani leyi ngo nkarhi wun'wani yi ta nyika ti-service ka maphorisa, a va tirhi ivile on contract basis. It's a permanent post leyi va va tirha tanihi vanhu lava hi nga na vona ka ti-building ta hina ta xiphorisa na ti-police station hi ndlela yeleyo. Yana ni mahlweni mi korhokela vaaki ka vula loko ti kumeka timovha swi vula ku mi le ku tirheni. Colonel hlayisekani ku ya emahlweni ku dya ku engeta. Inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i Colonel Mdluli va suka ka xiphorisa ka ndzawulo ya maphorisa Mbombela va kha va gimeta bulu leri a hi bula ha roho hi ndlela yaleya. Ni n'wi byerile muyingiseri luya loko ni kha ni vulavula na yena ni ku va tala ku va kha va hi yingisela General Mashava lava va rhangelaka xiphorisa Mopani hi mhaka leya ya le ka Mkwakwayila liya a vulavula hi timhaka ta ku va va tiva va ehleketela va khoma ivi va va yisa ntlhanu wa masiku va vuyini no vitaniwa khota va vitaniwangi kambe kevenge va lava ku pfuniwa ku va ndlisa ku yini ku endlela ku lava va tirhaka na vo va kota ku loko va kume swigevenga va endlisa ku yini hi swoho hi ndlela yaleyo. General Mashava, Major General Mashava va kwala. Major General ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi mi n'wi hlamula mi ku yini muyingiseri luya ni yo sala hi timinete tinharhu. Ya Godpet mori ni vula ku loko munhu a khomiwile a swi heleli kwala ka ku khoma ntsena, munhu yalowo u fanele a ya ekhoto. Loko a ya a khoto swi ya hi ku khoto loko va languta vumbhoni lebyi nga kona vona va decide yini. Minkarhi yin'wanyani swa endla munhu a fika a nyikiwa bail kumbe a nyikiwa leswi hi swi vitanaka ku i warning ku ri u fanele a tlhelela khoto rini. Mara ko tala vanhu va nga va tele ka rin'wana mi kuma ku n'wana na n'wana a nga swi tivi ku humelele yini. Ku ri hi ku loyi ku nga yena a nga pfula nandzu u nyikiwile xiviko xa ku humelele yini a khoto, munhu yaloye u nyikiwe free bail, u nyikiwe bail, u hakele bail. Mara hi mhaka ya ku vanhu va tele lava va lava ku ta tiva ku fambisa ku yini va ta na xirilo xa ku kombeta ku a va swi tivi ku humelele yini. I ntiyiso Godpet xiviko xa ku humelela yini ka ti-case xi nyikiwa munhu loyi a nga vika nandzu wolowo. Mara loko ku ri hi ku i vanhu lava ku ni tiva ku ri leri i ti-street patrollers, yes street patrollers va tholiwile hi ndzawulo ya ka masipala ya community safety, mara va tirhisana na timhaka ta CPF. Hina CPF ya hina yi le ku tirheni Godpet aka Mkwakwayila a Vulovedu va ri ku tirheni almost every day. Ni vula na hi wo ntlhanu lowu nga hundza a hi ri na operation Shanela a Vulovedu vo Gapani, a hi ri na timembara tinharhu ta CPF lava hi nga tirha na vona the whole night
ya chayisana mixo na puntu ku komba ku vele ku tirheni se ni ti mi yingisela ku na va CPF a va tirhisana kahle na xiphorisa ni swi tivi ku xiphorisa xi le kwihi loko va kha va mhaka ya ku pfuniwa na ku pfunana mi pfunana njhani na voho vaaki a hi nge xikombiso lexi hanyako ko fana na hi le ka xikhumba ku nga duma hi ku na vaaki lava va ti rindzelaka tiko leriya ra vona hi roxe mi pfunana njhani loko swiyimo swi titani hina lava hi va vitanaka ku ri i ti-community in blue community in blue hi lava va tirhisanaka va nge le hansi ka xiyenge xa CPF and CPF yi le ka xiyenge xa crime prevention a ti-police station se loko hi tirha na vona hi endla leswaku ri loko ku patroliwa na vusiku ngopfungopfu ku va ku ri na maphorisa lama va fambaka na vona ku endlela ku ri na loko ko tshika ku khomiwile vanhu na vusiku va kumeka va kumeka va ri na swilo swi hleketelaka swi yiviwile na swin'wana na swin'wanyana ku va ku pfula maphorisa hi ndlela yeleyo so hi yin'wana ndlela a va tirhi va ri voxe hikuva na loko va khoma xigevenga loko xigevenga xi vona ku xi khomiwile xi nga fika xi hemba muhaxi xi vula ku lava va nga ni khomba va ni bili ku ri u va a ri ku hembeni se va tirhisana na xiphorisa xa lexi hi xi vitanaka social crime prevention general kheseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta na khensa Budpet na vayingiseri va muganga lonene valava mi vatwa i major general Mashava i mukhomishinara wa maphorisa a Mopani va ka va landzelerisa mhaka leyi ya muyingiseri luya a nga ta na yona kusuka hala ka mugwagwayila nongonoko lowu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula tsundzukani ku la nongonokweni lowu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi na vonge n'wam'wanati Maluleke mbana siku lerinenani tata Edzalini nkowankowa giyani le khapana hina na wena eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela